Cũng đi lại sen thì好，我开始了，梦听一下。OK Digging. Come along. Digging, come along. Tuon na was sama long kat we kat kidam ta na kustingan mitluo na kidam ta wa mas mit tuon na was na kayo lagasto san
Okay, gal paingos kaywa masimit klonchigat kemulash kloigat kaben osun olutu in sham gay nakfashe manana nage weeking air al yok me musham nastum saying ni spelling in paingos mas kusa we got ngay ko vinko in na share ka like ye kawak lom ka may lom ke Facebook nga ni makaben we got ke indipsla pe ke gasan got olutu na melti na duo na sum paingkum kula ke aslaman kum to we got jangan sure skilling duo ben sum go sing ibang adi le to gasla e go sama like ye bangan paingos pe glamalla buya olutu ngay in I not pero na ke what taking just call duo na sum masimit katawa vastimit kun dila kun unmute go we kebangan taking duo. Tuo damon sirle met we are smout jagan pain goes na gawa. Okay, sebelipan duo ben assume. Wala kita kaya magumfin kan we got like sherry and nanamnas we got ke ashpay fakak si lart na ke kanon mo na nagiyok na nag-Sanri at ba ng katikuwasin we got ke tagal mo kita tuwi tila ka tayo kasi siya nakfashe akta na kumulito tingyan. Så det kan just gå, if jag kan se som kommer in kanske kan gissa det la så kan se bra något tvärt med du kan bra så kan gå fast på när jag kunde som banget loman banget la all gott med det gas det kan det Lumala damon sirle wana ke siaga katga ni siak kasha met verfas na met Petsvid be pasta yetom kat flatlash kat molje van katla le prem katla laisi katla Jacob kat siya sa payala be met sapla in kain ikuye shain la alfungi singibe iroshmet koshaya kat kloma lap na simogad e karangan jak siya kawil jom de kie da fay kat le gadegen met kol misingin wi be fare ke kaslum kulope na shun kat papa ke si vision makomisyong yero dam le shirle gasto mo in kan fakya kalikineng nga ke gastart met koshaya in kain usipan na siya din pakanek in kain loto lagi kaslom eket kulo malap na siyo ke oya singe taga da falyang na ke shralan met wiyash na ke taga ni yok ke alu tagat kaksyakin kung malap kat papa lakat siyak na kan fakya ke kaslom na misinge nakmes wikat kilain misinge in kain awiya be mo sham nata siya the kaslom in kan lashka ganyak the urine met wiyash lalos arshin lom selos kolom mas ko prison ko kiorek malalos leila ta kalan ngan matalumin orekma the kaslom in kan fashidik na urine met wiyash ke kaywa kasha met lash kasha met kol kasha kat na kaywa paila kat ka takat manas kat takat ka gainem panangkat siyak simogat nekkat tege kaslom ak fon yigat tege kaslom kadakulan fast med painge akat kulo malap na siyo kemet kol na kaywa emet fakak na kaywa elos pema shkushe pema lutut nge ke Facebook lasha na si los na kaywa masyuk pen kan takat na ke yok ligi na kaywan kasas na yung ke kaslom ke mas ten papal nata siya Patakolan fast med paingi kat papa apna shuke pas pain kat namit eskat laliki rek maloma ke akataya the cast lo may nakataya ki fall na ki masim na kaya intya na nakplash ke inem kat peray dahil fungilame wikat amen Tapos siya glomalap ki kat kain patayang si vidam tayang ki len misingya in kain shamram kun kastan kat in naklayan ang nga ke kata makawil ke makawilan kat mawi ko mengan ken la sian ringat kan daga ay nakikata ka pa ke Tuesday ka Wednesday ka tignisya na kasyagat ke Friday kastan ka ata anaging aproy ken na ke Ephesian silal tamal siya lenge kastla la ingan fakikalikin ng yok na siya pat ko siya nag-iash internet as telephone sin peos
Mange pe ke Kashalan God, Tamushirlel, Tafilapin ke Roku Channel TV, Kanin Mangan, the Pangan Pen Magatagani, Kikastan God in the Gain Fakat ke San Henry. Tuesdays, Wednesdays, Friday. Nakaturik pagin de pel sayangan in weekot na ke pakanaklan malutlut o epein ka penar in maston with lashka with wiyash. Tamushirle belang a flogon na room, kung fa sa kyo ke may silu mga tana tafilaki pangaklaka. Taglo malap na siyos na kewa, masyakan la pelo sin wikat pe, kikastan kat, care of service lasha. Lumalap. Tamushirle. All right, they can just go kumgulo ke Donsin ka. Shamram Singh. Kede vasta mit na ke program la sha ashon sukunga use. Kede so unsukunga ma shuki ke week tari sel yaigo at umdanchu ya yoko. Na panangay ki use unsukan sa mo tuyak ko sfigan uwigat ke na takoy ang nash may faxi duwo mga kita pa fashion. Okay. Masuwet ke unsukungan.
Alright, kan unsiguro lupsla bienga mayakil sil yaigo arson et tamdal sugyal ngan payoko. Na gulong alap ki unsukungan kasaki unsukan alle fall nage bel magatash na may fagag lash nage gasin gola ash ma silu magachiki dene kolla nage in mo national skuyan met magatpum kuya masemit le min anaga kalemye ke belsom la got got register ke state Hawaii when be Washington State na oye be California na got or magin ine sa casing call fall na siya mit ko siya kat kat kalim gele me kalme na got chigden that we mit saying gui vin pa nagkikitan siya funding nag cash yan makatash ke kada bella ine magina onen ta classic may ito inkufla inkufla which is support ko ito rela na naklan may ito or katsukiden mo kain or any maslon mudalin siyan may ito biyok na may mat elos sumatigas ko siya panang ash eklasuk sinake makatash ko nagi ines makator magkin kung hindi nabinan Seattle kachat na ikasin ko sa tukador makinines na ke registration name sa Pacifica United may kachig din we met pangafak at met ko siya ganang kui taka met ke finda ka sayang finda ke matan sayang din mo kain wala lo sin faculty gaston god na inesingan kat registration last finance state of Hawaii katawal when in California na sulbe Washington State. The shock to nage federal level nage federal government kat na casing ko or maging 501c3 la siya. Na masingan nga ke useg dan madiye ay doy like nage fin ko sliek maine singan got slowly so nag-update your website la so update your logos kaya ni mga maging na phone nag-branding ngayon kaya nagtensum aksa sigila mga nakiwan ta shakta mga administrative works pangan or iltina i-call la mapakatash kaya mission statement la siya check pe na fact na mit labeling sinangan na pa ekla na kaya o katu say Pacifica United in check na ekin may Pacific Islanders so siya kung niliya logo siya represent ipto na kaya Micronesia, Melanesia, Polynesia na mahasi captioningan ba golf na parmanis sea green blue ocean pa colors na matagawa ngayon as kalme at kina emdak introduce ko was viewers slash kan galim ke mama feature clash na ke mga dak fashion la kat den de focus in met clash mo kay man og den sukla kete forkape cash kete is ko den sang sin mit wies sayang na bagan update yok si last na ke casting ko lo makina siya kung mising anak was lips lang goes fin diele week na phone ching two step dak sham kun kan week na phone ching na ash facts se ash klasik anik nile se na ke when naks na ke senrian ngan may giyetari itawi all madawre makun vibang when naks ke nag-Bellan General School yun, navinan ko siya ko in Hawaii kakuha and masyat na magin masyat na luti General School sa mga lawo nakawo siya ba in nakfaship General School na may naksige si General School ngayon ba traffic may nag-Bellan ni Tawi na ash pa siya sa sikat is ko siya may yok na yorol even alilangan akalimye sil minister skipper ita ilakalimya osh oya sa asisi basta kushay evident kushay lo sulela si fes na ke senrian and insie na liki mananaksi na ke senri schoolan mabara gusli na ke
sims mga sumasakit sim chasangan in fact mo luwas ang bolon gosh for singalun ge singalyan sema pangan mananaksi na ke sema published ge standard listing commentary men standard listing commentary pa en ko siya ko ayula siya langas lawer magning bagat pangon siya mag gasing golan na ay dahil may kulash finan ko siya ng silela in may nagsisiyan ng in Siena liki mas ma-publish aşke standard listing commentary na oro o yes ngan ko ngasno nila fakama na ke senbrio ko senbrio ulela ko senbrio gun senbrio tasok to ngal live ngi ke mga ito le siferan na tawyak le ifaka sapayan faka academia na singkay siye churches maegin itawing and nga mo ipsingan makunen met kolla so met kolgala so in tafel in fact na sin kay siye itawi la kumitawi Seattle Honolulu ko Georgia ko Killeen Texas kaya nga communication singan in akfasyak le na selos if magdagan ka sa ipsingan ale ingan pain konekin genegin magantafla masiyok pa faculty gastan ka to kumdigay mo ta ni tuya na faculty ako la lang gastan ka ta masimit matanin siyan maitse inak na sa siyakla na aklu insom baka na korela pagka naging ngan malutut ngan ilosin mo ko in mowul kun ilosin luti ita ilosin digan naklo si fena ilosin lela kolon ngon matal in batafila luti ngan mayen Gaslon gato, tema kita fulwali, tema kita mtanis gat na noin gat na akfashila. Alle magat kan shamtram kanin sang nawala sing en tasok to pangema yematasho. Lagi gusbigat ni singe kita shamtram kin men naksinam singe en na akula makita usina siwas kusindik siya kalim kele mea kalmeyan ka mea men naksige siya chronicles nakiluwas sample nga nga usi timeline singan luxury acted a fog of what's akinyak kainoyan nakita shamtram kin kadashik na kemay na naksing mayen ano yung radakala miya na ekles kung fin itawi matkulon itawi kumintafo na sin itawi kumashkeon le may nanak sendring ito ko ay kushayme na fall wo matkul ngan in so malim se ko weeks lu mametlik yan in ma sang na singa lagi last plan ngan dasok ta so nash magatlong mayen got gasing ko online when in affiliation last na ko on si guys si church dasok ta got akfas siya mga main bang alu last bang alu got we na or got fact na magaywan na may fin siya ko pa mit kullash ke alu nga in long initale convenlie gasin kol sasen nata chota amash itawi postigisinga ulma sema ashingena na communication sa akfashiyakle mit makulaluan intem dani the day of na lo shikelo sin or lutis masigan may sense Nakaro kanina pinachamram kin. Kung finash ke, kung mikal may tane lane tingan na kung shoya na na fact la masilu na mastui. May kumsiwa wali na kumintiluti. May yan pan ma usim maeta kat fintia dafla kasan kat oena.
ke long sila ko kenalon God. Power il me pa do si private revelation. It's a special revelation. Private revelation nge basum no general revelation nge basum le ashke gaston God. Sum le ashke pa palo na sin met na kayo in mo kay liye ke kola na ke wulalan God sima sum le ashke pa palo. Nag special revelation and God are making call na sin kaisiye met. Losing galim ke na along silon God sema il lineup is always in alignment with the word of God. Now yok shibege got mitfaka yigid mitfaka ko gidentim das hanin lanes ka chiki de duya ka te fosse mo got na got ke mayin ko filoing le ke bellen ulen mato God il sang meta na sin bel sina siakustin lalo san il unelos leda gigalat blind bel sina bangan dispensation of law bangan a period of time makatil akfashi kinala long silal gibelan ulen mato gibelan ulen sa kadash the dispensation of grace Bel singe pa longgeleng lang gat ashfin fela. Le gat fin die gat siakusten las sap ma tinga bagat. The shock the mingay da nga siakus gat bel pospes. Na longgeleng lang gat iti na uniyawi. The shock the eluse kay yaklal na sik. Ngan gan palakit. Ngan mo koin suk ngan for la ex was siya like oyes wal mga akfashin. Nangafak ko inge nga kuminsulbel loing nagkiklines up sine. Nikmet na nikmet kung full wali. Fin kum tena ako la ewo na kumin dari fak siya met ma ako la inakfashe. Na bawara oye sasi si ma takongan nga kumin nakden luksani na pakanak madututa koneksin met ko lash nga le menak ngan ito ko na yoros faka. Ilan mo kan sham good. Te kot gasin goal. Nasin comedialu mapaki kay siya met may tuya gak fashe. Akate nagi kay siya pel. Mayen parang avako. Te masig te mako may akshak shakye. Pela force, pela ingena makluka ekla mawo. Makluka lukshanina chikein kanao, chikein kupoy mawulalan ka. Tashokta. Fela eta fatiena katangla malan ka. Eta fatiena katangla malan ka. If all katil leila, maingin sikyak. El sikyak, eletole kipellal. Kipellal, eletako, kanaus laman ko matuyak sigain fungul. Katuyak sigain lain ko kupoy malan ka. Na bang may facts ma katyak akalemye yok tamen katasham from good. The Samkin may knock something. Because I tell them that is a listening commentary. Oh, make oye sasi se matako ifinan ko sayangan. Tasokto. Kita use background. Le mea kalmen fosikan matako ye kipelye pelse fosika ko ingan. Na bangan may fact for the large. Oh, ngay on nag fact ngay. Ang iba ang nilagay Driscoll el we olutu Olutu evinash may faklom kumgisang wayang mamashing ina tigindi. Kawala taman sirle. Nag kulong alila feedback padagangan si madagasil Prestanalik finadbonbe ngakilen be mitwish mat ka kistit saya ya bekshrai. Inkain loang nagifak silumingin na naki menak ke Henryan kenga caption na ke mag standard lesson commentary na ke Henry semit ke sitemban me ko sa LNCA Henry sing ke standard lesson commentary fact mo lusam mo lon gosh personalikat na nga aglen fact silongen la men mange maling la ke kasin ko mande ne ke set de shaknahan wo kinalila ka te wohan mo ana ke standard lesson commentary Henry pa ikilyakle ke kata king habak mo ke kata men Henry sitembalan me ko shell exactly the same misenge udaga sina fo siya ta si fesen na si feb nage Henry fasha faka praise God for healing kaksigin gat ke akayela orek matolu fo singaya udaga mark singal fo sang alongos ke langalu
an gashak ta faxilum glomala School, Mexico fact orek matuluan. orek matolu fo sina ke ya pa may lutut na ke Henry Fasher. Okay. Okay, da kung finloing na ke standard lesson commentary na ta siya, Mark singal fa sang alon ko ke lam luo na si fe sena ta maritan ba sina. Masinga ke me kalmen fact man ke sinal di vaxila kaya ko me kalmen vaxinan. Kaya nga lup sila kung fa ka la si fe na ke kai si ringen ma da lorela na ke yan na phone siya si fe na ke yan na phone na ta maritan ba sina. Laying la na ke standard lesson commentary ta dalrik makin Fosma tangal be malututan pa ngaliye ke. Okay. Nga shubin vaccine nga shan kiden chama me ofisek ak fosek sham drama. Nga kina in galem faxilal elemisus keeper ngan. Le ash ekle sinakisendrian. Bange fact loko. Nga mo kiden de fact post sa kini ak fosek. Kung gawin ki fact loko. Galim. Ash ekle sinakisendrian na kasi may cool, even ba nga take interest ko, kumakin may cool sa financiado. Kung taking si, kaya alu lasyo. Na may cool lash ngayon ko na ko siya le piye tafiyan kasi ngan in material of sex. May yan kung vinliye ke alu ke gasing golden alapos itawi mamataw ukwe may nanaksin eh. Nakasya ka ingkot pa siyam kundi fisekan. Makina in kalam le sendrian el ekle. Finash kisensyak malus ke kusin na kun sa paylak siyak losan ni ke nising may kulash finan ko siya. Mingat na middle person sinake out yan man. Katama mo kina gason ka. Na nga ke fact lang ko taking just ko kidente fisek may charm singan. Parang fact nga la monte ni kesete no change. Sendrian papasya si matakayo lemisus skipor el tafa ma le alu ko siya may cool basta ko siya ilos ekola. Na nimek financial lesson commentary na tum nag kasi ti fosgen nimek kum ukay ma si men ash classic. Nagkisinsip na kayo na redirect ne sin may kulas fin ko siya. Tingin ko galim. Una faction. No. Alright. Kaya glamalap damalalit kumgulo ke gusto ko casting kita fast na mit Kim Charlie Happy Sunday ben assume Jack Gibson Baingum Lorna Sikra gluglo singkat Gulo ke ashloman, gulo ke kashalum be kigat davine naway, suna naway ye. Na nashuwe Happy Liberation Day, September na kush paye. Tamil aluk, le Mr. Aluk, finen ponbe paingum gulo ke kumdaga be gasa inakke magadashkian. Na unso ko kada usay na kada show na ke may nakla siya. Even kung bigat ke unso ko ngan kada sumne oral saline finjak anit in pa Okay. The sumne ne unso ko si Vanza matan po wala na.
Alright. Kaya lumalap na-zoom Selina keun sukungan nakidefasta na mit kew lain mo na-zoom terisu kuloke asluman nakuwas na kuwas sa matagal ikasa kidefasta na mit na ke program last na singe ana ke kacharang ginge kuwas lupsla faxla taking dress school na ke kaisi mo na ke senrian le ash eklesi ash oye sasesi takoy ko siya me guden chibelong na ke le eklesi ngan pa force na ke senri schoolan ilti na oye na min naksi na ke senrian na misingin ako me siyang si veslas na misingin en lensing a lufa mo David el-10 mit kitap se David el-10 mit kitap se marina aske chronicles single dolu fos ongos na ke alkosan fos na luo yan apangan nakita sabram kin may nanaksingan katin loang ako vin loang na may nanaksingan ele may siya siyam kin yan the chamram kin dap lon God Dab lon God, pamdagir al Moses me. God il sang shikashak, nasil Moses il sang shikashak ngayon, inallen na fast fall, naki akwat lon God, naki makadil sila, ilente akloy sila kakfulodo yila, naki tabernacle sila, ilmasayla, fall naki fact lon God. Para vaxlak piang liga chopping gaston ka to katikoin isong naklas nga katikoin lais ta katikoin esta may ngamot ko mo sa fall mo katinta fila oya na ki aquaklon ka na ki tabernacle sin na ki tap sin na ki kaisi kanon tabernacle kolon nuk nes matal sin ko finne kalkal sumasang kalase nga nega na oye may losin mit lesay kalain sap nga mit fuga kalain sap nga mit ye mit kum te ana mit pas siliak lang ng kalain sap nga mit na makatil sila la in fast fall na kilong sila awan na kat fast forward ye bellal mo siya kalagi bellal to siya David kat long kat riti na ke le David il tog siya si pa tog siya si umet makat il silela paya la as tog siya si met na ke sa basol parang tog siya si ma met Israel kena ina as ilusin ma oe na maton fel sayang an as tog siya la Nagalit pa sa Samuel ma, kipangan kinalusan ko siya o na matawad sayang nga wisut siya toko siya in fall nagilong si lusan il fallet wufin shawl tasok ta lelakos kat masin ba patat lagya tasok ta tong siya si mate makadil sila but David tong David il mate boss pe matafong il rela Vinyl davong langan, masya yok sil David apail, kasas flot na yuin ka. Pel si mga asma davong na yarawan. Il ti patati de soom na. Ilak na magluklangan, il flot na yuin ka siya na manasin. Nagasing ni sa fact, makat si Fen na fact mo, this is a man after my own heart. Shikimot ko, kat falet la na si mga fact la mao, kasaurik la, fela manakoy kasaurik la. Kat si mga, orela mo ito, kat si mga kat ko la na si nga, ilsfe na fact mo, ash maitsi. Maitsi nga ba David, a man after my own heart. Na, masisikat kayo, katulad ka tep-tep singan. Bel safta si mga tep-tep singan na siya kayo, Bel mit high priest singan, pa Eli. Eli got kalam even Ofnai, Phineas Ofnai, but the likluan natol Eli nga nilos mit flat ke sultan in Israel. Ilos egen be mit tol. Oye lalos ngan dia na woye madon God. Oye faga maten may sum alu ke tempolan ngan mukul likluan ne ustam da ngan oro oye nas fala selos. Kishben
ranking system sila sa aşken. Sen ben elos egin met tolf tingnan met tolf na elos rin mga noyangan o masitafong lang ba ilay elita o il tiefak na silos may ne fo il sin kaya kin makisipen lo sa aşke wildflight lanson sa Israel il factor aş milos or na sil il sanging in fact na sil la silos in actuos silos na kumdi si bang mama alle ansik mi singen na kemolok si vena nga vinlie oye video yok sa sin klik dit ang artifact na silos may tangan ipatat na fake o epa na kimeta si siga na sil ilay na katkalam gila elos misa elos annual na katkalam gila kisipin siya gusto nila so katil is lang kalang lakay na pangan bel si ma so tap matal si so tap matal si utakla ni finan Philistia sin sol si Philistia ngan ad may malamon ko spell si mo ad may malamon ko ngan may tamas roofle ni kibita katsa si ba Dagon katsa ngan kapat lain sil patadyo na lin impact na sin tap sin Pangay kolan ka ito. Maluk melan ka at ashtin tap singe. Kolalan ka at ashki tap singe. Na dugin malamit ko siya na soldi Philistia ngan delos sabay la fakta at yagalin. O sa vinosyo ko sabay la fakta ni suna eni Jerusalem. Na anway ye siyo folks. Kaya ba't kulusin bel si Manwan? Na fa, tok siya David, pangad bel si Lali, tok siya David. Il taga ko, or kodyak Lali ngan. Na bailskiren use. Ilskiren use, na naging afaka. Malan gata il akwo ki allo duf. Fin gata il fak mo inakfashiyak, na inakfashiyak oya nagil fak. Ash tip singa, ash oya sin maudak tip singa. Ash ring ako si corners ngan. Metol ngan ilos usa silos isang sin na sko na gangan na lipusek fash. Bangan usian tip singa. Gilos so studrolgenitcha falige measha sa bangan ay silos. Nige na crossing lalos na finan crossing aklo sige Jordan. Ilos lipusek fash usmasingan. Na usa ayo tayagle fakale bila nage siyata ko siya Luke Chronicles plan bel si sumlangan sikak ke plan bel si befan na luot to ko siya masumlay to kanan na si besi barang use may naksing ng jamgin may ngakik bilen loyang naging Lewis Samuel siya Chronicles naging timeline singa le events pasikat ke bukon kos kata mo bukon kos men siya Luo to ko siya Luo Samuel siya Luo Chronicles or taro la bukon kos singa na events pasikat ngan ilos kaywan na sipukan simus kaywan na events kan Calvin na bar amun naksalakum nam singing Senri semashke Luo Samuel on gosh sakluk Luo When Knox nag secondary school an Luo Samuel on gosh fashion galime gosh na agos tigis nga Luo na originally when Knox nag secondary gosh si Samuel on gosh for agos tigis nga Luo na revision singa pa ashke si Chronicles singa uldolu fos on gosh na ke ari koshan na ashpe verse by verse comparison singa or na ke akula lash kung vin loyang na ke okay kung vin loyang na ke si Chronicles singa uldolu fos se
luo Samuel on gosh for sitana ilo cham kun massive fan na si pagan na kum so na bit na ke luo Sia Chronicles singa ultolu force ak luon ga ko shan when in shamon ya ke luo Samuel nakatrack na mit Sia Chronicles singa ultolu force me ko shan Shmonyak pege luo Samuel on gosh for sluon sima maasifan na si pangan. Na kung vinloy na ke may retlash nam musenge dana pa shamtram ginyat na ke luo Chronicles single dolifos on gosh na ke ali goshan. Luo Chronicles single dolifos on gosh na ke ali goshan. Sema nake documents ma nake ngaray lang Lucia Chronicles singa doli for si gosh il oepen na Luo Samuel on gosh fos tolu nake ako na kat fast na bit na nake kapin manlak sila kumino la points le Sia Chronicles singa dolu fos algos el eoeben on geumliengen leben al Luo Samuel on gosh fos limego schon diben ek nage saptas kon lu fos ja eben nage fos on goshon na fos Chronicles Sia Chronicles el oeben na fos Luo Samuel on gosh fos goshon na maigen nage wa fos gen nage tia kalme pa Elai buksinger shumon siena buksinger shumon siena el akkelim le akkelim na sikko makumin kalim ke well masime Sia Samuel Luo Samuel Sia Chronicles Luo Chronicles Sia dogosha Luo dogosha manuscript ngan ko na yak the shock the na ito yak le se mit masamoslangan la mit sifan na basmoslangan ko fakya ko mit luo ma la shokta shmon yeselos ilo shmon masifan na kipalan belsima o yesingan ko event singan took place sama usina sikum in liksoni na solidify le gaslan ko at paye ko suwas. Mayen konfidiyele efin author sesayesimus eloyelsimus kalmeye pa finalsimus masifan na pangakumliyem iseng tukunye 1,000 luwot ako kaya loyeng na pai mangay di na siya magkaifan na mangay sikyak para may saya may Telegalam siya sa mga sa shokta para kon kagamkan galam kila oyengan na fon na shumonyak masifan na oye sila may collage evident ko siya ngayon ilo siya ko lang ngamo usiba na sikum kiten ko in pagkin gasan ka tin connect le masima shumonyak ngayon shumonyak pe in sengo now it gives me the pleasure ngan mo ko in sumsipa pagkin nga bang malilit sila ke week to kasi tram kin Isaiah na ke Rome correct ma le ifo ko foslu ngan sham kin yak pa ito ko ke week fashion na usina siya kiten luxury na akakotle pagkin min belma gain belma mama ako yak na siya uta ko kite na sukden so sisla pellash ke mingda nga men spinashtar Namo oye si maurek lang sa mazivan na ngali mo relasyon nagi action communication le pasek lese pang relasyon the shock to nagi or ako na lang mo Allah so ko inin na oye si kan usna si kumit ko lalo kuminde mata na sa ni sen na kumsumsuk usna si madak suk ke week medan mayen sa may siya na marit sumambang na mo pangalan. Naroon na ako kung na week luo man ake.
Nakat flot lagi may lutut siya. May lutut siya David Elten gisipin accomplishment lagi na. May lutut siya si kum o yes ma David el Arongan. Usya si kum kita kalim ke le gisipin o yes lal David ngayon el Arongan mayin el liye banglan gat na si el na il sum sugilen esang na singkat mama il ko kolal si ti kolal si na mama katil il makal ges na sila den faske na kumnila osh oye ma David el Lorena tipe na fall na ki aqua klod kad na mesig kangan pata unia maitse na David el mail ti tui o il suppe na ilen fast na ilen akfashil na finchak sila magat charm ganyan ilan som usidap sila niki pa na ilan masayla sila na may lang ay fok ang amatagi lang mo o tap sila kat ngay an kilom nuk sila ngayon naman masayla sila na mo min nga apatong siya David Fakal David Park nga paraphrase siya là ngắm ta cái lom nó ca từ lom mu ifo ko chập lon gen lon ka dim ta cái lom tu nesi so ba yun ka nakadala nga siya kuman mo nga kat flat lang ang pataki lom si kumrela na siya ba na dia kumbay masay lom si nga mataki nga wengin ko yo shine bo when posta mat komuniya Naora ashtari tashokta ashtari mitsingaakula. Inba masayla man. At iltina sirfongyak. Check pe na soup niya deglen akula. Ilen akula na sin mitsimata ko take over kol sila yun. Il check pe na akula la. Ni pakat kalam kila tako siya Solomon ba tako siya si ma national deliknado yun. National deliknado yun aspe fo si national luz. Sima mga aking ako minloy na kaya kaya depang mo min David tako siya David kaya na pos mo tayo gil David kat kalam gil as concubines a boss ala pos mo tayo gil kaya defa mo kay David el Rock, tako siya soman el Rock, at kabenara mo, insewlal David si Vena, arle na fos, as incest, as oye na safal, sityak na insewlal David si Vena, make oye lal, ito na ako skat, siya gadil siya panahart maganon, inil pa, akfasila kena, ko plan lang kat na sinmay ito. Na si Besi Maral Denning ngan make il aske kalens up sin going akilin. O yan illusion naklal si Vena masi David el tatlag yan pa ilta sumdiyele meya katel fact. Na masi o isil sa actually sila tafung nila yan pa il sum sila Levites kaya man na. Sila Levites kan pangan shuf si makatel sila yung kalens up lang. Na med David Ray Floklo na ke masamos lao. Na nasikum miseng. Ngakong fin aul malon kat. Kati na kita Floklo na ke payapolo. Kaslan kat. Dile mea kaslan kat fak. If hindi aske kaslan kat. Kachika kita na aul. Lain mo fall na ke pela. Fall na ke kenalasyo. Fall na ke longstasyo. Fall na ke makatliye. Nakadinak tinsin ke. Mayin. Egon as meta patat na fish. Sema egon islam mulan met. Sema kat galim ke. Na pel magat akus malaga na katliye oye water ko gishmin akus tin lasha. Keden katmet ko siya katal self-contained. Kan shukya na nga finne kat ke kung liyo lamay siya lamasi mo. Pan sa vakulo na sila. Ito yung sanggulo, ito yung akaye mo, ito yung dapok mo, liginan mo tayo kulukye. Namun naksingat nga si kumisenge, kaya siya nanakin. Nanakin na katasya, o yeah.
Kalain sa plok ko mo kat oro kilong sila si fen ti makatito kat mata ki malon ka kadili ta mga il para mana ko simple Isaiah Paul fakte pukla la jimit koren la oyelan med Israel ngan simple na si ko mitlar fung misengyo kita lut ke kita matapatachang na ke oyelalos kan bakan kita siya ko stin lalosan na may naksing at kasip ko muna nag-wait na po ang kasip ko inakes mo pinya ka na finja mo gasan kat ke kum taga wikat ko taga wikat ke in ash masing ako min loy na ke molak ko mo kasi madaki lang sila si Fena pangipel false ma kat na kasi si loy na katashi o nimit kum lela mo nga kumit kuminan ko mo kumala kulukla na kadi ko na siya magulit ko mas nimit kum lela kay naksay nasin ko flok na yun ka ona ge woncho jang kesa tuyak pelon kat sama felo force mi saying mga cham gun ma yok na sin talit na din kat ifo ka cham din kat min David eloya wala wala mo ay lawa na singkat nangako mising ito kung lang siya sa kabisa mo uliyak kat ay wala yun kat na belfal nga kumin float na yun kat tari fall mga tashkel gumling nga si Ven ang alila tiktik kay matala yega sumla nga namtaka nagalong si Ven ang alay nga tari fall iserle loeng nagyamayok si Pean. Men lindungan pa natalangan, palays lagi kumtaringan. Observe dawar lang si Fera. Tari fal. Pelum lolaan, wisi, flo na yun kat. Flo na yun kat, mayin, mitkum sa kanigam yalam nga ulyawan nga ulyay kung natakasyukat. Fokat sa kanigam yalam nga ulyawan nga ulyay nga natakasyukat. Fokat natakasyukat na ingin na. Hindi ka natakasyukat nga nato. Fokat natakasyukat ingin na. Namun naksya kuminsyon non ko kaya. Lila katashi o ye. May kat fin akila nga nalal mo mo kay kolon ng dalilak kalam yun na su. Nakuwas sa mga asketari ikin din ka at akyoki. Akyoki mga kumaskyan siyak singkat ilan na rin magingkom kuminta fila lang ko lang wal na singwet na kayo. Nang aklon singkat finja mo man naksingin da ka cashier kum ngay full matig interest ko evinash may factorial digindi. Well, pain ko was klumalap. Ngawi ko was in lupsra kemalitisin nam singinge. Masiluwa manirok ma alata ka na sika pa. Siya nag-utuf-tuf yan rek malangkata. Naki shikashak may tiyak yang naki tap-tap matalsingan. Naki shrene na ke akasya wood maurek leke naki ringan. Hindi tiyak laliki. Amat Levi's pa inusan. And si mata ka na hiruk kaya pa ka nga akong pa fali no rela ma lankat mauta ka na siya. Di nage siya na nga nage usyan la reklebe na safe distance lalos in the pralatap-tap singan ki usan. E nage maakwa ginafeyan nage fin pa nage kafasi na kengan, naki-wait kengan, skarak ngan kewa. And si mga lilang si peke malitut si nga pa, kitafong lai sila David ngan, a man after God's heart. Ilorala adjustment si. Pa-adjustment si nga nilsom, fakla. Kasi pen kuwaswangan kipel si mita, makatashike in usi, napalem katla silta, kaikat moyen kat tiara, akflat siya fali no rek na sil. Oy kaya kakot fasin na kisngal mi ko sakatayan na yokla, kamewal mat Levites, mafalin kol. Naksinsiyak singan ta ka, mal si mga ista yokyan pa, adjustment si David
sanging la orela masak luan ko ngashya mit nganin nan aknes na siyak le fellow circle and saplan sinkatan ngamoy pangan maluma lekshin na takana sikki ngaista ke mulututsingan dance dance simate na womit emosi silta ustaka masa pa dance marikle golden cafe tena wo opposite lang dance palalo ta nag-dance si makata yakin na siya misingin dance mit kel David nga debe na alawi nga nakke tarakta on so kaksakin gat king anak Fagawrian o singa siya misingin kat sangalik pa nag-dance sa misingin tarakta kaya katlutoy lagi wiklusom lang tolu Miriam si Fena Elis temperin natal, dan na kayo we fast call, elo shida ki temperin on shosho, engan. Kaksak las na sinkat, kitap-tap singan floko, ala na yok si Sil David, ngan flokon ma, tukunal security eto ko siya lala. Mamay bangan may faklok, kingan kitenski tap-tap singan, may nga kung kan kaksikin katpem singa ki, o yew tuf-tuflan mga kung, we agostin ken usa. Lamalap. All right, tingin di kumkulo na gusto may naksinga si kumsing ano nga kyo ipiya nga la kum ashi o ye ke lal pang shipes ma yok shipel le god make it madaro binga na le na it's a good point masi yok shipel na pa mesla la kuma que máximo got ace. Got na mata ke status quo. Got dana ke magat mata ugwe o magat da die long ko mamay tak fashion. Ko got flot ke gas lang god. Nga got ko nga di su ganda je sam sam alaw. Kasi sik sa ko got ashke got mul ko. Got ro due diligence lasho. O ko got we na mamay daro. May nauri ko para got kuyaro. Nga fact mga inchbit checking at isivena. Or our stuff inventory. Living nga may fact si ko nga aske. Ko nga akus. Ko nga we. Mama pebulak kalim ye. Ko nga dana fact mo kayo na. Masing may living nga may fact na kayo. In loyang na kaya. Ningat findi na wengen kolash, wengen shupe, kaden chamsham kun. Na ora yok shupe, kigot chamram kun no. Kaden mulkun met. Nakatva chamsham kun. In mameda madalo. Nga fact, maing mayin, nga kikusin kalam kele, finne nga degin just kubab da chamsham. Katay pinakus. Katinarela wo. The shokta. Katsum na urine ka. Siya kilan kashagot. Ilan kashagot kimakat akila makat tinarela wo. Metligat ka na yurus sham kinan. Na nga fakin kuwas sa madalong nga tifakin akfos siya kumya nga tifakin mo kumguluk nga tifakin akuluk siya kumko akshikyadan na suwas mo. Fakla ka pa in the end kaya tulay yung matan ka to. Lakit yung sumnaw ye. Kaunso ko lang dam dahil sinagibel siya unfeedback kiyas mas. Katikay kaya may na fako. Make it non ko kaya pala ang bel siya. Pangan bel siya ma reality check siya is set in place. Le mea nga ore laki mo lak finfel siya. Pagkapakwel na. Nangafak maing Pangan kalmi malutut siya. Hindi ka na si Kum. Bidan liksya lang na kaya katasyo yan. Nakimula siya fena. Bidan loeng le ko nga serle. Nga aske malutut siya. Nga ko yale. Ito fa wani siya matbuwa na lim Jesus Christ. Tasokta. Lim Jesus Christ il suwet na nga siya. Fuliye long kaleng lalki. Oilan ngon matal. In matayin kot. Bel sikat mold kun mataping analin paye kat koy nash ke mold na perfect say kat fin
mata akus oina ke polil fakke room sapta singalu fasin ke luwan kada naksa se ye nakla sha pel na kayo mayen sieta nel ko finjela ingena shokta il ticket ko tangela ko il ko ta il limited na ro mako na kumigat ta ismo lutsenga mako min loin na ke du yak fast na ke malan god kum fin die bel fall til bang bel na fall til bang chances with the kum se na glodging god they can just go katsun kapin program la sho aus im nit long fashion long bang na ke show na ke den kalie gesie proe da shock the mit gigat kalie an they can just go ngajo so make ko nak fashion so in kalie lom na ngai va ko kalie ke sipshanas foto na nga active proe they can just go Glomala Tomashile, long si pe fui wadal Tomashile en fakulo malab chinkat en asiwas ma taka balutut singe na yematash ma kadaliye kada diye mo sape wo. Dasak tamasima ngais ta yok san mga akaliming pa ngansom na gimakastlan god akalimye di la me fakke fa fashnamitke. Apa nang arogi ngakilin na David de Lorella adjustments yung naki akila nagtafong laysingi ala na kalimila el molin mata ng akom el kashas el som naki masi magastan gat fakta na ro pa ashmet falin kain akfashila kesilala kulo malap tam na sila kulo kaya kata yawo kulo na siwas na kaywa kikat consistency ke kastan gat kilan mising ya flok na rin naman sila. Alright, jadi kumgulo ke point kum chaka ngan na ke maulal David ngan may lutut nasikkom nasyas na gawa bisay gidan loing ke yok shupeyen fallok na ke malan god te flot na ke naklas flot na ke malan god na oyangan vigadin se wo ke oyamadon god nakadaliye ke maulan mo ito. Kadaliye ke akfasiyal malan god. That's just kayo. Naglumalap, nga ni spell siya ngayon. In fact, lumalap na siwas, Teginis Evelyn, Jack Gibson, Baingom, Kulong the Gasla, Wiga Jangbe, Akayom Damalel, Teginis Evelyn Dossier, Baingom, Finan Hilo, Haloan Assume, Sonia, KFS Finan, Ponbe, Baingom Sonia, Shueonis, Kaksaginkat, Deborah Sikra, Happy Sunday Ben Assume, Bilagam Taga Wikat Jangan, na Cherry Sue, na Finan Kent, Baingom, Lorna Sikra, Wigum Yang became Charlie. Ngayon message sa bata ko kay messenger la siya. Faith Sipe, Faith, Baingom, na-finan ko siya eh. Lumalap at kayagum glog episode de benasyon. Napangay kapin program la siya. Lumalap na siya kewa yok na singkat kikat kain we beash kikalain sa chain in dafila kasta utuf to fly. Nagdata ka pro in kalye even ngayon usaw tigin chesko tigin ti kumukan gasket keep singan pro in kalye in Project may wiyash nga ilos sa mga ash nga ilosing kat lagay wa ash ilya la shiven na kasi ito. It's given. May kat davin zelo kat galan sa pikat ash ilya bel na kayo. Sa shokta mistelan kat ashing kat when pangay longklan lan kat na siya. Finne pela ilya, finne ash ma ilya kat finjang na sin kat mistelan kat. They just go going to get pro in Kalia singan and ingan in Silico. Kamalap tong sole. Pain goes to go kade Kalia program mara ki proy ana ke siya ka kataga ni proy. Kat klo malap to simukat ke community kat ki kastong ke si malutut no fall na ke molash ki pel singe.
kipel na kiwa katorela tafong lelash. Kadin lang si Komana David, in gasas na room, in supla me kaslom, pangon kat na katin akfashi. Nanak manas papa esta nanak clash de kimalom. Elutika di sungya gasto minan yorosh, in kolgat kifashi di clash. Kaya finne kimamakat, ematayang in akfashi di kun, dututlash ki kaslom. Kaya mit wias na kewa, mawikat kipel singi. The kalan gaslom, kasakir lom, eki kalan ngan madalom in kain, pakulkat, katin silela, oyan na kewa makatantayang na ke, paila katara paya palash, the saflayan ma na kewa, tagayrum me. Papakalang nanak nas kasha pe mit kolash, mit wias na kewa, katin si Filpe, siyaksish, in katla, mesi yokshipeke, meaning imollasha. Finne gashe